everybody, and welcome back to the Better Call Sukan with me, Arif Daniel. And today, I am happy to be joined by my guest host, who is the beacon of the theatre industry, the arts industry. So, welcome to the show, Mr. Faris Ashraf, or I call him as Ash. Apa khabar, Ash? Hi everyone. Hi Arya. Good. Okay, salam sikit. Just a fun fact, me and Ash, we were acting together dekat KL PAX Jebat in 2023. Jebat, we get to know each other, and since then he's just flying everywhere. Kalau korang balik raya this year 2026, dia adalah dalam kalau the papan tu dekat jalan ada D-Flam punya sakit tekak tu, dia lah orangnya. So saya lah orang everywhere lah time tu. And he has more. He is an actor. He does a lot of TV series and movies. Yeah, you can check him out also. But hari ni, Ash, how are you first? I'm good. How are you? Good. Good. Kita bukanlah nak sembang macam kau. Kau guest host hari ni. Okay, tak apalah. Thank you for being here with me for this episode. Okay. And sebenarnya hari ni aku quite excited because it's not just yes, Better Call Sukan, we do about different type of sports, but this is more of a genre or a topic lah dalam sukan. So tanpa buang masa, Ash, boleh tak introduce kepada penonton and also pendengar of Better Call Sukan, what are we going to speak about, and also who do we have today? By the way, Arif, before that, nak say congratulations for the first trophy. For this season lah. Oh, okay. Ni Arsenal. okay, saya buka sikit. Bagilah saya peluang. pakai baju. So, by this recording, masa tengah record ni, Arsenal betul-betul baru je jadi juara Premier League lah. Baru je. So, nanti bila episod ni keluar, kita tak sure lah. kita UCL tak tahu ke UCL ke menang ke kalah ke tak tahu, but yang penting finalist lah. Yeah, so we get to know it soon. Bila dah keluar episod ni, kita dah tahu lah. So I don't know how I say it, tapi in my head, I hope Arsenal will give a good fight, but not tak kena belasah lah, because PSG is just a different breed. So yeah, come on you Gunners, North London forever. And yes, cakap pasal bola ni kita, terima kasih. Betul. Kita kenapa nak cakap pasal kita bola? fan MU kan. So macam okay, bagilah peluang Arsenal. But kenapa kita cakap pasal bola? Sebab hari ni ada topik berkaitan dengan bola sepak. Yes. Tapi bukan setakat bola sepak. Bukan tapi atlet lah. Bukan setakat atlet. Yes. Dia banyak kepada seni, industri seni kan. Industri seni. Ya, katakan teater. Teater bola. So topik hari ni adalah sports theater. Sports theater. Okay, and who do we have today? So guest kita hari ni adalah seorang director teater. I call Mr. Shafiq Shazmi. Oh, Shafiq Shazim. Hello. Apa khabar? Kopi Camilo. Baik, alhamdulillah. Okay. Sebelum kita kenal Shafiq Shazim, nak tanya how are you doing? Now I'm currently okay. I'm fine. Baru habis show. Okay. Baru habis show. The budak bola yang kita akan cakap sekejap lagi. The theater lah. The theater itself. So because kenapa I cakap baru habis budak bola, walaupun dah almost 3 weeks dah, because the prep is so long. Okay. So bila dah habis show tu, kita baru habis postmortem and account dah tutup dan sebagainya lah. Okay. And we are planning for the future punya plan. Okay, before kita nak kenal lebih on the director and how sports and arts can be connected, I think I just nak bagi tahu to everybody yang tengah dengar, if you haven't follow Better Call Sukan, please give follow, like, share, subscribe to Better Call Sukan on all social media platforms, and also Audio Plus, YouTube as well. And also Better Call Sukan is styled by Kyve. QYVE adalah kasut yang saya pakai ni and stockin. So Kyve is a local brand. Do check them out. QYVE, more focus on futsal and football. And baju saya pakai ni is Forfeit. Forfit. It's a sports apparels. So thank you so much Forfeit and Kyve. Do follow them. Check them out on social media and see and support local products. Yes. Okay. Sekarang ni kita nak go straight to the point. Before kita nak tahu pasal sports theater ni, we get to nak kenal lebih pasal Shafiq lah, director ni. Just a fun fact, all three of us are also in the theater industry, so we kind of know each other. Shafiq was my classmate in when I did masters
UM. We both graduated dah. Yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Finally. Yes, Alhamdulillah. So yeah, kita nak kenal lah dengan director kita. Syafiq, macam mana kau mula minat terhadap sukan actually? Yeah, actually I also don't know as your classmate. Yeah, we should know lah kan. Betul? Before Yeah. kita kenal dia. Sukan atau teater? Sukan atau teater. Macam mana? How? Maybe you How can started? cakap sukan and your theater and connect to both. Okay, maybe we can start jauh sikit lah. Boleh. From Boleh. my childhood punya experience. Boleh. So of course kita encounter dengan sport first lah. Okay. Kan macam Sports first before arts before arts, yes. Okay. Sport first. What sport start? Bola sepak. Bola sepak? Because the patut cheapest sports in the world. Because you only need one ball and then cari space and play lah. Tak perlu kasut pun dulu kan? Tak perlu kasut pun. Relax. Dulu tak pula masa time sekolah kita bottle cap tu pun dah jadi bola. Tu pun dah Correct, cukup. betul. Sampai kena denda lah. Sebab kadang-kadang kalau macam sekolah aku kita nakal sikit lah. Kita pakai cup air. Cup air. Tin, cup yang penyek tu. Cup not tin, bukan can tu, tapi Normal cup. glass, plastik glass tu. Okay. Okay. Plastik cup tu. Ha? Yang minum air dekat kantin tu. Ah. So kita jadikan tu sebagai sepak bola untuk kita sepak. Main dalam kelas. Main dekat belakang kantin lah. Balance ke dia cup tu? Boleh lah layan je. Asal boleh Asal sepak. boleh sepak. Kan? Daripada sepak orang, better sepak. Bagi shout out lah sekolah mana tu? Sekolah Tambun, peace. Yo. Tambun Perak guys. Tambun man, Perak. PMX. Yeah, why? Okay, what's that? The MP. Oh, ya ke? Yeah, Oh, okay. Yeah, so I was born in Ipoh. Okay. And membesar di Ipoh sampai umur 17 lah sekolah kat sana. So aku sekolah semua dekat area Tambun. Okay, and you don't just main bola tu dekat belakang kantin ke? You tried sports by Wakil representing sekolah the school? ke? Ya. Wakil sekolah tu memang tak tercapai lah. Sebab Okay. ada yang lebih handal. Yes. Since dulu lahir kan dekat Ipoh Perak. Perak dulu Giant. Oh, yes. During 90s and Yes. early 2000. So banyak even my schoolmate dulu ada yang memang wakil Malaysia juga dan juga wakil Perak. Okay. Macam siapa kenal Beto, I can shout out Beto. Adalah Indian, very fast. Tu satu taman kita memang main selalu lah. Okay. Yes, memang wakil Sarawak, Perak. So dekat Ipoh tu memang sebab dekat dengan stadium and so on. So memang budak-budak situ memang power main bola lah. And aku tak power, Tapi minat lah. tapi minat sangat. The passion is there. Passion is there. Aku rasa starting suka tu since 2002 World Cup Okay. Korea and Japan. Okay. So my uncle baru balik dari Korea. Okay. So masa tu aku tak tahu lagi lah. Aku baru darjah 4 masa tu. Alright. So main bola pun biasa-biasa, tak tahu tentang pemain bola siapa kan, so on kan. So ni nak cerita tentang love tentang bola sepak. Boleh, kan? boleh. Teruskan. So sekolah rendah, bila dia balik dari Korea, dia bagi aku one merchandise lah, cap. Dia kata, nah ni baru balik dari Korea, pakailah. So 2002 this year, and Korea and Japan. Macam, what is this kan? Oh. So aku tengok macam, ini cap World Cup. So World Cup akan berlaku bulan 6 macam tu. Oh, okay. So aku macam okay, maknanya baru aku sedar ada pertandingan bola sepak World Cup 2002. Okay. So aku start tengok apa semua yang Brazil won the World Cup, and aku macam best lah ni. And bapa aku pun macam okay lah, dia beli aku majalah. Bapa aku dia banyak encourage aku reading lah, membaca. Reading, not reading. Not sports dia minat juga, dia tengok juga. Sports dia, because bapa aku dia bekerja workaholic sangat. Okay. So masa aku dengan dia tu tak banyak sangat. Tapi dia ada abang, So your passion towards sports is through your uncle. my uncle. So Okay. aku ada pakcik aku yang memang regularly pergi stadium. Okay. Stadium Perak. So aku akan tidur rumah dia setiap game. Hampir setiap game pada tahun 2002-2003 tu, Taman S Kunalan apa semua kan. Pergi ke stadium, tidur rumah dia, and pergi ke stadium lah dengan family saudara aku tu. But not with my family. Okay. So bapa aku dia bagi aku satu majalah, magazine ni. Okay. So the magazine ni cuba teka lah, magazine apa? 442. Time-time tu apa? Magazine bola. Yes, formasi kot. Oh, formasi. Formasi. Okay. And then the front page tu memang of course lah Manchester United. Okay. So that itu where your- first love aku macam okay, Manchester United. Alright. Kan. Walaupun masa tu
semua orang minat David Beckham kan. Oh yes, yes. Tapi aku masa tu macam tak nak lah minat David Beckham. Okay. Aku nak Michael Owen. Okay. Owen, Michael Owen legends. Manchester United. Of course. Okay. Tapi sebab masa tu World Cup England. Yes. So semua kata Beckham because he's the captain kan. So aku macam no lah, aku minat Michael Owen lah. So tak ikut ramai lah. Tak ikut ramai lah. Tapi the team for club memang Manchester United lah. So start dari situ memang encounter dengan bola sepak. Kat sekolah pun memang main bola juga, tapi bukan wakil sekolah. Main dekat taman setiap petang sampai maghrib. Maghrib tu adalah whistle penamat. Azan maghrib. Betul. Azan maghrib whistle penamat lah. Tapi dulu kan ada golden goal. Goal last lah. Goal last. Last goal kan. So last goal tu mesti kita akan habiskan dengan pedih telinga lah. Sebab azan dah habis tak gol, mak datang piat telinga kan. So kita balik. So aku rasa bola sepak memang banyak membentuk aku sebagai peribadi manusia lah. Really Yeah. I mean, because by listening also you don't just play in school with friends, you also with your family, you pergi tengok dekat stadium. So you tengok dekat TV juga, like the Manchester United or the World Cup sahaja you tengok ke, like you follow since then, tengok the games? Masa itu dekat rumah aku tak ada akses to TV yang berbayar. Alright. Aku tak ada akses tu lah. Tapi masa World Cup tu kan timing dia lebih kurang kita sebab Asia kan. Yeah. So memang tengok kat TV lah. TV you watch all the highlights ke, the match the apa semua. match, okay. Tapi for the macam club Manchester apa semua tu kan kena tengok secara berbayar kan. Biasanya tengok highlight. YouTube pun tak ada lagi masa tu. So memang banyak buy majalah. So you grew up by just knowing like articles on papers and all, because like dulu aku pun like before I go to school for my transportation to pick me up, my transport to pick me up, tunggu the paper guy to come and I'm gonna turn the paper to the back side of the belakang untuk tengok the scores. Yes. So I'll read until sampailah yang obituary yang siapa meninggal tu semua. So memang aku akan baca semua sampai situ. So that's how I started knowing about sports lah. So I think maybe you sama lah kan. Sama, memang dulu surat khabar is a thing. Yes. So kita memang akan start from the back. Kita akan tengok daripada belakang ke depan sampai ke inilah hiburan apa semua tu, rancangan apa pada hari ini. Tapi kita memang berita pun tengok juga. Berita kan dekat, kalau berita utama tu kan sport segment 8.45 sebenarnya 9 tu kita memang pacak situ nak tengok. Kadang-kadang dah tahu dah result tapi nak tengok highlight. Macam Perak menang Piala Malaysia kan, kita macam okay nak tengok highlight balik. Bukan tak ada YouTube lagi masa tu kan. So surat khabar yes is a thing. Memang dulu memang setiap hari ada surat khabar. Memang kita akan buka belakang lah. That's how it builds your passion towards sports in general, or just as a sports in football actually? In football lah. In football lah. Dia punya tahap aku share lah. Dia punya tahap yang enthusiast tu sampai kita potong gambar-gambar. Okay. Dekat surat khabar tu and kita buat macam folio. So you did that? I did that. Oh. Interesting. Ini sebelum Cristiano lagi lah. Okay, faham. Sama Ronaldinho. Yes. Dia Joga Bonito kan. Joga Bonito. Masa tu gila lah buat scrapbook kan. Tampal-tampal. But the passion then it follows until like did it stop when you said you left Perak when you were 17. So did it continue the passion ke, atau kau dah fokus on different things after that? Dia ada shifting period lah. Okay. Shifting period ni maknanya sebab masa aku sekolah rendah sampai sekolah menengah aku main bola sepak padang. Okay. Maknanya nak cerita ni walaupun tak pakai sekolah tapi selalu main. Memang petang-petang every petang main. Okay. Main dekat padang. Masa tu tak ada lagi klub. Adalah pernah join klub tempatan, ada liga tempatan. Dulu kan dekat taman kan ada liga sendiri okay. Kelab yang memang kadang-kadang, tapi liga tu penting sebab itu cara untuk state nak tengok nak scout new talent. Yes. So memang ada kelab yang memang under daerah. Kita memang aku pernah join dulu Kinta Rangers. Shout out Kinta Rangers. Pernah main masa umur 10 ke 12 tahun lah, bawah 12. Lepas tu bila sekolah menengah tu the challenge lagi tinggi lah, lagi power kawan-kawan kita. Sebab aku punya friends memang circle aku memang footballer. Oh, okay. Athlete memang football. Cuma aku je macam minat yang main mungkin biasa-biasa je. Okay. So tak dapat selection apa semualah. Tapi aku keep main dengan diorang. Kira aku ni dia punya training lah. Okay. Training partner lah. Petang-petang main bola kan. Favorite position ada? Wing. Dulu kurus lah. Keding dulu.
Wing belah kiri. So tapi kaki kanan. So sampai umur 17 main bola. Lepas tu aku hijrah ke KL. Okay. So bila aku hijrah ke KL tak banyak padang yang aku biasalah, yang aku tahu. KL tak banyak padang pun. And pada masa tu yang famous dan macam wave dekat Malaysia ni adalah futsal. Yes. Betul. 2010, 2012 masa tu. So masa dekat KL lah yang masa tu aku study dekat Aswara. Memang always ada tournament lah. Masa tu aku duduk dekat area Jalan Kuching. So dekat Segambut tu kan kawasan industrian. Okay. Situ saja ada dalam 3 ke 4 futsal court. Yes. FIFA punya size lah, court kecil lah, semua memang dekat situ lah. So aku shift daripada main bola padang ke main bola futsal. Different, energy dia pun different, position pun different. Dan minat bola still bola, but not bola padang. Tapi aku nak cerita punya lah, masih lagi minat tu KL main futsal, balik Ipoh pun main futsal. So bila aku macam back and forth, balik kampung cuti SEM ke apa ke, still keep playing. Okay. And masa aku dengan family tu sebenarnya agak kurang lah. Tapi sebab aku pun anak lelaki seorang, tunggal, yang lain semua perempuan. So aku tak ada problem sangat lah bila aku banyak engage dengan kawan-kawan lelaki main bola. Okay. Interesting. Till today ada main bola ke? Okay. So aku rasa last aku classmate dengan dia few years kan. Tak pernah betul. Bola banyak. Ada shifting period lah. Last aku main bola, aku rasa bola padang last 2019. Okay. Sebelum COVID dekat Padang UiTM. Okay. UM punya team. Okay. Nama team dia Marisesi Ice Cream tapi terbalik kan. Okay. Tapi tu sebab UM punya alumni lah, friendly. Saja main lah. Friendly saja main. Tapi ada jersey semua lah, ada team. Tu last lah 2019. Lepas aku dah tak touch dah. Futsal pun aku dah touch dah. Boleh tak bagi tahu actually the listeners actually kau ni cakap ni, but yeah, the passion is still there. So just to bagi tahu, you pergi KL to do arts, is it? Yep. Yes. So the passion of arts tu jumpa in Ipoh or okay. Yeah. Ini interesting. Ini aku boleh share kat sini lah sebab ini agak pelik lah sebab aku belajar sekolah dulu aku science stream. Okay. So memang tak touch arts. Since kat sekolah aku pun macam tak adalah subjek arts tapi bukan, dia macam elektif. Okay. So kau boleh ambil for SPM kan, pendidikan seni visual. Memang tak ada memang tak pernah buat teater. Oh, aku tak pernah dekat sekolah. Sketsa kecil-kecil lah yang bukan melawan-lawan teater Komsas ke apa, aku tak engage sebab sekolah aku bukan arts punya stream yang untuk apa, for more focus on sports rather than arts. Sports tak juga sebab sekolah aku ni sekolah yang agak baru masa tu. Okay, faham. So dia macam masih mencari apa sport okey ke tak okey. Sport pun tak pergi jauh sangat. Kat Tambuan tu. So how do you find the arts? So the arts datang sebab aku minat music lah dulu. Okay. Siapa je yang music indie independent scene. Okay. Zaman MySpace dulu kan. Yes. So aku ada kawan zaman dulu kan ada Sahaja. Yes. Ada kalau macam aku dulu Rakus. Yes. Community indie beri yang pergi yang kita akan especially in Ipoh, yes, especially Ipoh. Banyak from scene tu lah. The scene is masa tu aku dah start mula berkawan dengan scene dari Kuantan, dari KL. So aku dapat kenal dengan seorang ni, long story short, aku kenal dengan seorang ni, dia cucu Mariani. Cucu Mariani, Seniwati Mariani lah, Allahyarhamah. Piramli punya Saloma punya kakak. Okay. Mariani. So aku kenal dengan cucu dia sebab kita orang minat muzik lah, pergi gig all together dekat Merata-Rata. Kami the gig dulu kan ada tour. Okay. Dan kat Ipoh lagi dia banyak turun sebab kita minat dulu kan. Do you play? Music ada small gig lah dekat Ipoh. Tapi taklah main sampai ke tahap yang besar kan. So aku banyak tidur rumah dia kalau pergi gig dekat KL. Okay. So bila aku tidur kat rumah dia, Mariani still hidup lagi masa tu. Okay. Dan mereka tinggal berdua je, dia dengan nenek dia, which Mariani Seniwati Mariani. So bila aku lepak rumah dia semua, dia banyak macam indirectly show kat aku mak dia punya trofi,
Nenek dia punya trofi tapi dia panggil mak. Okay. So dia tunjuk trofi, menang dekat Anugerah Screen, menang dekat festival filem. Sampai dia tunjuk kat aku, this is the most precious lah. Dia tunjuk aku macam dia nak flex kat aku. Dia kata, okay, so this is the t-shirt yang kau tak boleh jumpa kat luar. Zaman tu kan zaman t-shirt. Okay. T-shirt, saya sayang mak saya semua kan. So bila tunjuk kat aku tu macam, okay, this t-shirt kau takkan dapat mana. So aku tengok dia tunjuk t-shirt Aswara. Masa tu masa dia tunjuk aku tu ASK lah, Akademi Seni Kebangsaan. So aku tengok macam, what is Aswara masa tu kan. So aku dah macam tahu pada masa tu lah. Ni tahun 2008-2009 punya cerita. Okay. Lepas tu bila aku nak habis nak SPM tu, aku tengok satu filem ni. Filem ni nama dia Gaduh. Okay. Okay, filem Gaduh by Namron. Okay. 2009. So aku tengok filem Gaduh macam siapa pelakon ni, tak mainstream pun kan, tapi dia acting punya skill padu lah. Okay. Macam ada Rasa lah. Okay. Real gila kan. Okay. Sebab sebelum tu kan macam ada Aku Mustafa apa semua kan, Rusdi Ramli. Yeah. Tapi aku tu cakap, siapa Zaidi Azim, siapa Ayam, siapa Namron kan. Okay. So aku cari-cari and dia orang dari Aswara. So dah connect the dot lah. So they are from Aswara. And then aku minat Hujan. Yes. AG from ASK. And then Bang Fiz Paan, the guitarist also from ASK. Okay. So aku macam ni macam best nak try. Then so aku pergi interview with zero knowledge of theatre. Oh. So yang interview aku adalah Malia Musa lah. Oh. Malia Musa wife M. Nasir lah. Masa tu dia tenaga pengajar di Aswara. So dia masa sekolah aku adalah pengerusi PRS. Pembimbing rakan sebaya. Oh, pembimbing rakan sebaya. Okay. So dekat area Kinta, area daerah sekolah aku tu, PRS is a thing lah. Macam besar lah. So dia macam sains-sains pengawas apa semua kan. So sekolah aku antara yang ke depan top bahagian PRS. So bila aku dah habis interview dengan Malia Musa tu, dia cakap aku, dia kata, you know what, saya suka dengan awak sebab saya rasa you ada leadership dekat aku. Sebab dia tengok aku punya paper pun semua banyak yang aku lead pergi ke sekolah tu sekolah ni, counselling punya thing lah. Hanya engage with human, cakap tentang emotion, psychology and so on. So dia kata benda ni you boleh convert dalam performing arts. So dia believe aku punya soft skill lain yang aku boleh convert ke dalam bentuk arts lah, with zero knowledge tentang arts. Okay. Aku pun tak tahu kenapa aku kat situ aku pergi interview. But why you went there for theatre? There are a lot of other music and everything. Dah lah kau minat music first. Minat music. Why didn't you go bola sepak tiba-tiba kan? I mean, why you applied for theatre, not for music actually? Okay, music sama juga macam bola sepak, tak power. Tapi boleh main. Passion ada. Passion and boleh main lah. So you want to try a total different thing? Not to say that. Kalau kau tanya aku kan, macam kenapa tiba-tiba pilih teater kan, dekat Ipoh mana ada teater scene sangat. So aku pun tak boleh nak jawab kenapa. Tapi aku rasa aku minat dengan satu pengerjaan dengan manusia lah. Okay, understand. And barulah lepas aku masuk Aswara apa semua, aku tak target nak jadi pelakon. Aku nak direct sebab aku nak lead. Tak tahu gila kuasa ke apa. Tapi aku nak lead the production. And then baru aku jumpa yang aku rasa aku suka storytelling. Okay. Aku suka bercerita, aku rasa. Yeah. Sebab we can see that. Banyak cerita kan. Great cerita kan. So aku rasa theatre is a medium untuk aku tell story. Bukan story aku je, story apa-apa saja. Okay. So that's how I engage with arts lah. So you didn't seek any advice from people before you entered Aswara? Now? Before that lah, masa tengah interview tu. Tak ada. Memang Rainbow. Follow guides lah. Aku pergi dengan kawan aku tak dapat. Dulu Aswara butik universiti. So susah gila nak dapat. So apa universiti? Butik universiti. Butik universiti ni dia tak besar. Maksudnya dia hanya ambil yang sikit je. So batch aku antara yang tersikit. Okay. Punya pengambilan lah. Memang susah gila nak masuk dulu. Okay. So itu lah aku pergi, ada rezeki dapat dan kawan aku tak dapat. Okay. So itu yang drive aku sampai ke sekarang. So then till then you just focus, or that's why you've not really played much, because you're focusing on art scene and you jadi theatre director. From there you said you didn't want to be an actor, you jadi theatre director, you did projects after projects, and till now you're also a lecturer, right? Yeah. In the Aswara also. Yeah. And anything that you want to add before your introduction? Dah tahu passion from sports and then passion to arts, and then
yeah, we're going to talk that both in combination. Ada apa-apa you nak add? Yeah, so macam bila aku dah pursue in arts ni, of course sports tu dah slowly Down lah. down. Maknanya dari segi main bola pun dah kurang. Yes. Masa tu dah gila buat teater lah. Yeah. Gila buat teater. Tapi ada main bola sikit-sikit lah. And ada satu macam scene yang masa aku main bola dalam futsal, masa tu dah buat teater pun semua. Sajalah macam kawan-kawan borak kan, macam ni dulu kan kalau budak teater kan, kalau nampak space dia macam ini boleh buat teater ni. Any corner. Any corner. Macam Yes. ni boleh buat randai ni, kosong ni. Ni boleh buat mayung ni. Kan teater datang daripada society, masyarakat, rakyat semua kan, tak ada stage pun, proper stage. So macam ni kalau buat teater dalam court futsal ni best ni. So ni borak dulu lah. Nama Aswara lagi lah. Dah fikir macam tu. Dah fikir macam tu lah. Kawan-kawan buat borak kan. So tak sangka dia boleh jadi sampai sekarang lah. Tiba membuat teater dalam court. You eventually did theatre at a futsal court, right? Yeah. Wow. Okay, Ash nak tanya apa-apa pasal dia punya introduction segment that you feel like you want to ask. Kalau tak ada, then we can move on. I think kita patut move on to the next part lah. Boleh? Sebab next part lebih dalam. Okay. Macam mana teater dan sport boleh combine. You are good? Okay, so we're going to move on to the next segment. And I just want to ask my guest host first, Ash. What's your thoughts in general of sports and arts connected? For me, after dengar apa yang Syafiq cakap tadi, Abang Syafiq cakap, agak related. Macam mana kita start sport tu dulu. Kita minat sukan, bola sepak, dan after that kita minat dengan seni. So tanpa berfikir panjang, boleh cantumkan dua benda tu. Yes. Somehow sangat-sangat unik lah. So you do feel that it is possible to relate lah in both ways? To be fair, is hard. Tapi nampak apa yang Abang Syazim buat sekarang, nampaklah possible lah. Yeah, for me, it all divides sports and arts because it's passion lah. Betul. Both is passion. So if the passion, whatever you like, whatever you suka, kalau it doesn't matter what is it, theatre, health, arts, whatever, sports, if it's, you can unite together, it's not a problem, I think, because yes, I actually was also in a sports theatre before. Bola-bola kan? Yes. So to see, I was really intrigued of bila dia buka audition tu, aku macam like, okay, ni kena pergi ni. I have to really be involved in this production to see, because I love football and I love theatre. So yeah, so that was my thoughts on like benda ni, and I knew straight away that sports and arts can really be involved. Like macam sekarang ni, we have like music run and all that. You together, music run? Yeah. So you run with like the whole the other event, like everyone, the whole stretch of your running 5km, 10km ada music lah, like speakers all the way. Yeah. Oh. Yeah. So unique. it's just, and even like contohnya like last year I went to an event dekat Jakarta. It's called Pesta Pora. So dia macam a segment of like you can watch all these people playing, like all the Sheila on 7 and all that. And then kat tepi tu memang there's like you can play pickle because it's pickle lah, right? And then there's ping pong, and then there's bola you can kick. So dia memang ada dia memang can combine. It's time to combine everything also. During the concert boleh play sport. During the event lah, concert tu boleh main sambil dengar. Yeah, because it's a big event kat Jakarta tu. Yeah. And yeah, what's your thought actually on arts and sports? Yeah. My first encounter bila tengok seni dengan bola sepak ataupun sports ni engage during musical called Super Moh. Yes, Awi was the Muhtadari. Main, yes. So masa tu I was prop master dalam production tu lah. The first masa tu 2013. Yes. Aku baru habis diploma and break setahun untuk kerja lah, cari experience sebelum masuk degree. So masa tu yang aku macam nak join lah masa tu kan. Walaupun jadi kru prop master, yes. Prop dia beratus lah, bola apa semua. Betul. So aku nak tengok. So my first thought tu macam mana kau nak bawa bola sepak dalam Istana Budaya Panggung Sari ni. So apa yang masa tu the producer is Hans Isaac. Yes. So masa tu you can you imagine dia boleh bawa padang bola sepak, which padang size court futsal lah. Dia buat
troli macam wagon Okay. ke atas pentas Istana Panggung Budaya. Sari tu, Istana Budaya tu. Because kalau yang tahu kan, dekat Panggung Sari tu kan ada cyclorama dekat belakang Yes, tu. yes. So Cyclorama tu boleh tak bagi tahu kat orang yang suka-suka ni. So cyclorama is just backdrop. backdrop lah. The backdrop of the stage kan stage yang belakang sekali tu. Ni kita diorang ni bukan student kau. Dia macam cyclorama. What Cyclorama, is ya. that? Itu tirai Is it lah. Azizul Hasni Dia Awang tirai. cycling? Dia Bukan. tirai dia curtain depan. Okay, curtain depan. Curtain kan depan. So yang belakang di hujung Belakang, stage tu yeah. adalah cyclorama. Untuk backstage Some lah. stage dia cement. Tapi kalau stage yang besar dia boleh angkat. Angkat, ya. Ke atas. So Istana Budaya yang paling advanced stage. So Boleh cyclorama angkat. dia boleh angkat. And then dia punya depth Yeah. kedalaman dia tu memang sangat dalam. Yes. The backstage itself tu it's huge. Dia boleh kata daripada sini ke maybe Parking. not parking maybe kat depan tu lah. Depan tu lah. Depan tu. Besar. Quite big. Ya, lah. Depan dia macam entrance. kalau stage punya size dia mungkin triple. Yes. Triple the size. Yes. Dia Sebab stage nak besar. sebab nak susun all the set apa semua. That's the beauty of Istana Budaya Istana Budaya lah. Yeah. Shout out Istana Budaya. Yes, yes. Istana Budaya. Yeah, hope to be on the So- stage one day. So Again. So fungsi dia adalah again tunggu dia open balik So fungsi dia adalah contoh macam the Supermove musical tu. Yes. So dia buat padang yang ada roda and dia store dekat belakang cyclo. So Okay. bila scene lawat pertandingan bola sepak dia akan bawa Keluarkan je. So angkat cyclo and the padang keluar. Okay. So bila dia orang perform kat atas ni aku nak cerita sikit different dengan bola-bola. Okay. Interesting. Technical sikit lah. Okay. Kan. So dekat Supermove musical tu dia ada pertandingan bola sepak lah, of course. Dia ada bola, dia buat macam stadium, mini stadium. So dia ada seating, audience seating punya stadium, sikit kecil-kecil. Okay. Ada 6 macam Yes. tu. And then ada padang masuk. So player bola yang main dekat atas padang tu adalah freestyler. Okay. Sebab dia memang jual action. Dia tak main betul-betul. Okay. So dia memang jual lah dribble, timbang semua, skill kan. So yang bestnya pertandingan bola tu ada certain part. Kau dah tengok? Supermove. Supermove. Yes, yes, I did watch. So kalau kau ingat, ada beberapa babak yang dia guna LED. Yes. So total blackout yang perform is pemain bola yang pakai kostum LED. Macam lampu-lampu. Ya, lampu. LED. Yes, yes. So kau akan nampak macam style. stickman yang main bola and ada slow-mo and tukar vision. So pada aku itu inovasi lah Yes, yes, yes. for stagecraft. Kan? So itu yang first aku bersyukur sebab aku get involved. So aku can see dia punya process from rehearsal sampai ke show. And masa tu baru aku rasa macam yes, nak buat sports dalam teater ni bukan mudah tapi Possible lah. possible and penonton memang enjoy. Sampailah ke wave Ola Bola. Yes, betul. Ola Bola dia dah jadi satu branding yang sangat besar. And aku tak join Ola Bola tapi aku menonton di Istana Budaya. So aku nak tengok kalau Hans Isaac dia masuk padang, Ola Bola dia buat macam mana pula since movie dah keluar semua kan. Yes. You So- know the story and all that. Yeah, you know the maybe, story kan. The dressing room semua kan. So yang bestnya Infinity, shout out Infinity. Yes. Ola Bola kan seat Panggung Sari, Okay. dia jadikan seat Panggung Sari tu macam part of stadium punya seating. Yes. So kau akan nampak All the macam banners, bantings and all. the banting semua. So dekat stage tu dia macam sambungan kepada seating stadium tu. Macam half dia lah. Ya, yeah. So aku rasa ini macam wow, dia intro kan korang ada pakai macam tu kan. Yes. Intro yang macam audience semua kena buat wave. Yes, yes. Dude, memang masa tu aku rasa macam wow, ini innovation yang best lah bila aku tengok. Of course Ola Bola dia ada drama, dia fokus on drama Yes. dalam kan instead of game. Yes. Kalau Hans Isaac tu more pada game. So Ola Bola tu kepada drama, dressing room dan Family sebagainya. drama and Family also, drama, yeah. cerita pasal sejarah. So bila aku tengok okay, possible lah nak buat tu. Sampailah ke turn aku nak buat budak bola ni. Fuyo. So aku cakap okay. Kita sembang the giants of the ni. and Dia then- baru jadi yang ni. Yeah, because it has been so long since Yes. COVID. 16?
bola or that was the last lah. I don't know, forgive me kalau macam ada Terlepas, sports theatre out there. I've watched before. Actually, not gonna lie, there was a bola keranjang Yes. punya Last last year. 2 years ke apa dekat DPP. DBKL. DBKL Ya. Tempat where the mud dekat Dataran Merdeka tu. Oh, panggung Mandaraya. Yes. Yeah. So there was also basketball, right? So National team tu. Cerita pasal national team. so it I mean it's possible lah. Possible. Yeah, and because the reason why maybe people nak buat and take the challenge is because, like you said, innovation in arts and sports together. Yes. Yeah, it's so beautiful. And I think we can go straight to sembang pasal budak bola ni. Boleh tak bagi tahu dekat the listeners and the viewers, what is budak bola sebenarnya? Kenapa kau nak buat teater budak bola sorak ni? Yes. Just nak bagi tahu, I went to watch and guest host ni pilih this ni adalah guest host ni pun was in the early stages of should be involved. So we both we know lah there is a theater budak bola sorak dekat futsal court dekat PPR. Okay. Yes. Sambung. Okay, so cerita pasal budak bola ni, first aku bagi konteks dulu lah. So budak bola ni sebenarnya is a film. It's a film, okay. Filem budak bola yang bakal ditayangkan tahun ni lah di sinema tempatan. Q4. Dalam bulan 8 Q3. Tajuk memang budak bola. Title budak bola direct by Alif Ihsan Rahman. You are not the director. I am not the film director. Okay. for the film. Okay. I'm not part pun sebenarnya. So Alif was my senior dekat Aswara. Okay. So he is the film student. Okay. So dia baru habis shoot masa tu. Baru je habis shoot budak bola. Dah rap. Dah. Okay. Last year dah habis dah. Okay. Sekarang tengah fasa post lah. Okay. Aku tengah post and tapi dah screen test apa semua dekat TGV. So dia approach aku untuk satu grant ni. Selangor Economy Forum. Creative Economy Forum. Okay. So dekat situ dia kata dia approach aku lah, Alip ni, dia kata nak tak buat street theatre. Cakap street theatre. Masa tu aku tengah dah buat benda lain lah. Okay. Aku buat theatre pun theatre corporate dah. Pergi ke corporate buat show corporate. Kan yang mana yang kena hidup ah. Kena hidup. Yang bayar okay, good pay. You only rehearse 2 3 weeks. Kan. So Alip call aku, kata jom jumpa dekat Mamak. So kita jumpa. Dia tunjuk aku satu banner ni lah. Dia kata nah ni Selangor tengah, Kerajaan Negeri Selangor tengah buat satu kreatif ekonomi forum. So ada salah satu segmen dia tu pitching. So pitching for dapat grant. Grant. The grand prize dia 20,000 lah, 20,000 ringgit. 20. Okay. The first prize. So Alip kata nak tak buat ni as a pipeline dia punya filem budak bola. So it's part of a marketing project. Correct. Okay. For film lah, marketing. For the film. Sebab kalau dia ambil contoh macam Ola Bola, the film keluar dulu. Betul. The film keluar dulu, baru theater. And then baru theater. And then people want to watch the theater. Theater. Sama macam PGL. Movie dulu, baru and then dia dah macam bagus, power gila, and then dia buat ke musical, and then performing arts, peminat seni persembahan tengok pula. Yes. Theater version lah. I did not realise that actually. Betul lah. Betul. But why yang ni tukar? Why reverse? So ini yang Alip cakap. Dia kata selama ni dia tengok macam tu, filem yang drive dulu. Tapi sekarang dia nak tengok macam mana teater yang community based drive. So bila dia sebut community, so aku jadi macam wow, teater memang tentang masyarakat. Betul. So kau tak boleh macam teater for exclusivity. Ni bukan zaman Shakespeare. Yes, betul. Kan orang-orang nobleman je yang boleh tengok kan. So pada aku kita go back to our roots, Mak Yong, wayang kulit, wayang pacak, yang mana we go tour Jeraya Wara ataupun tour ke kampung-kampung and buat all the stuff. So that's how semua the first idea lah macam community nak buat show teater budak bola based on filem. Buat gabung-gabung. So the initial idea was nak buat show, street show dekat ini
idea nak propose untuk grant. Okay. So Alip dia bagi idea, dia kata nak buat dekat depan stadium. Sebelum orang masuk stadium, orang tengok teater. Itu idea asal. Betul, aku macam macam susah sikit sebab orang nak tengok bola, orang tak nak tengok teater. Okay, faham, yes. Takut tak Betul. sempat Very kan, clear. semua kan. Sebab teater, benda yang penting dalam teater is space. Betul. Ruang. Tapi ruang tu boleh jadi konvensional ataupun non-konvensional lah. Dalam Betul. panggung boleh, luar panggung boleh. Tapi kena tepat. Dia tak boleh sesuka hati je buat. Betul. So bila dia pilih tu, aku cakap macam orang nak datang nak tengok bola kan. And satu lagi macam mana kau nak kawal. Dah lah kau nak tiketkan diorang. So dah lah nak bayar tiket bola sepak, nak tengok bola, tiba-tiba nak bayar tiket untuk tengok teater. Siapa nak tengok? Lepas tu nak buat kat parking mana? Parking. So all those question aku macam tak possible. Okay. Since kita nak reach community, reach masyarakat, pergi ke miskin bandar terus. Okay. Area flat semua tu. Area flat terus. Okay. Ya, so Selangor kita check ada berapa banyak. Selangor tak ada panggil PPR. Selangor dia panggil apa Dia ada 4 ke 5 je sebenarnya yang projek perumahan kos rendah. Okay. So aku check lah. Aku ada contact kawan aku dekat Ting City, nak tahu data kan, flat-flat mana. Sebab flat kau tak masuk je tau. Betul. Ada Flat kan contoh kalau yang bukan duduk flat kan. Yeah, do tell. Kau tak boleh simply macam masuk flat tu nak buat show. Who the hell are you? Oh yeah, okay. Yeah, of course lah. In fact, masa aku pitch idea ni depan ada one of the YB, Okay. dia kata dia sendiri nak masuk flat pun dia takut. Sebab dia nak masuk untuk kempen pun bukan semudah nak masuk macam tu je. Okay. So kita buat selection yang berhati-hati lah. Kita pilih kita ada beberapa kriteria. Satu, kena ada court futsal dekat kawasan tersebut. Yang kedua, parking access mudah sikit. Yang ketiga, mesra. Dia punya KRT dia, community dia tu kena mesra dengan orang luar juga. Yes, betul. Sebab ada yang very Yeah. Columbia things sikit lah kan. Betul. So kita carilah flat-flat yang okay. And bila dah saring, ada satu flat yang okay lah, which Puchong Permai. Shout out Puchong Permai. Banyak membantu. Yes. Best gila. Since location tu pun adalah part of film punya location. Film shooting budak bola tu. Okay. So kita terus macam okay lah, kita cuba engage semula dengan KRT Puchong Permai tu. So kita select from there lah. Ini yang first dulu. So kita dah select location tu, and barulah start macam okay, maknanya ni lot line dia lah. Instead of kita nak masyarakat pergi ke panggung tengok art, Okay. kita bawa art dekat community. So kita bawa seni tu dekat kawasan perumahan diorang. That's so beautiful. Diorang hanya perlu tekan lift, turun and pergi. Okay. Fun fact, for community it's a free ticket. Yeah. Okay. Untuk orang duduk sana free ticket lah. It's a free. So that's how it started lah. And that dan tu juga menyebabkan kita orang dapat juga grant tu untuk buat projek. So that was the pitch. Yes. And you guys got the pitch, and you guys got it, and Continue you guys lah, that time. got the grant lah. Got grant. Hence why we have the theatre now. Yes. Okay, and just a question. PJL movie, PJL theatre, Ola Bola movie, Ola Bola theatre, it's the same, like the story wise. So how's the story wise with the film and and also is it like, yes, there's a lot of other sports movies before this, and even like there's also like different series and all that, Go Ginchu and all that. Is it fictional? Is it non-fictional? Actually. Okay, ini The story is about what lah, wow, basically. ini important. Sebab kita ni marahin kan. Okay. So the issue memang marginal issue. Bila cakap pasal bola sepak, tak boleh lari tentang kes 1994, which is rasuah okay. Buki bola. Kalau siapa yang pernah melalui zaman 90-an, tahun 94 tu, Malaysia digemparkan dengan skandal. Okay. Skandal buki bola tempatan. So buki ni maksudnya you buy the player, you buy the you pay for the team menang atau kalah. Betting lah basically. Betting. Okay. So macam dia ada duit, dia kata okay, aku nak team kau kalah. Nah, team A kalah. Dia kalah. Bagi duit dekat team A. Yeah, so team A kata okay lah, kita main macam tai and then kalah. So betapa korapnya sistem bola sepak pada masa tu. So ini fakta lah. So kita ambil inspirasi, bukan kita
Alif yang ambil inspirasi daripada case tu dan dia fictionkan ke zaman sekarang lah, which dia ambil karakter nama karakter ni Mokhtar. Ni dalam filem Budak Bola. Okay. Mokhtar ni lakonan Adi Putra lah. So dia adalah he was one of the player yang Kena bayar. Bukan kena yang kena bayar. Okay, aku cerita sikit yang pasal insiden 94 tu. Okay. Masa insiden 94 tu, mahkamah ada menjatuhkan hukuman dekat berapa player lah dan juga berapa buki ni, yang mana dia tak boleh get involved, tak boleh main apa semua hidup bola sepak. Okay. So ada berapa orang They were found guilty lah. guilty. Korang boleh check it out benda ni dekat internet. Memang ada. Okay. Orang ni pun masih hidup. So Mokhtar ni watak fiction yang kita kata dia ni one of the player yang kena ban lah. Yang dah kena ban. Okay. So tapi cinta dia terhadap bola sepak tu masih ada. Okay. So dia ni nak rekrut dia ni macam dia nak rekrut untuk satu tim bola sepak lah yang bukan liga profesional, liga biasa je. Nak scout budak. So dia pergi kat satu flat ni, dia tengok ada seorang budak ni bagus main bola. Tapi budak ni dia main bola underground. Bola underground ni maknanya ada buki tempatan dekat situ. Which satu lagi karakter nama Zul. So karakter Zul ni adalah buki lokal yang main, dia macam you all bayangkan street football, tapi yang game yang judi. Among flats. So tu yang aku rasa macam menarik gila cerita ni. So dia kutip-kutip duit. So that is the Budak Bola punya story. Yes. It was inspired by to have that. So this flat, I'm going to pay this person, my flat against your flat, you see who wins and then we get the money. Yes. So dan yang memberi duit untuk bayar menang kalah ni semua adalah penduduk situ juga. Okay. So dia dah jadi perjudian. Dia jadi lawan duit, bukan lawan bola. Macam laga ayam lah. Betul. Okay. Orang Melayu suka dengan judi tu. Walaupun sambung. haram. Maknanya daripada sejarah dulu dah ada. Dan sekarang still buat tapi gunakan bola as a medium. So that was the premise and story lah. For Budak Bola Sorak the movie. Budak Bola movie. Okay. The title for movie is Budak Bola. Yeah. Okay, faham. So bila nak jadikan teater ni, kita accept karakter sahaja and buat cerita baru. Jalan cerita lain lah. Jalan cerita memang Jalan cerita lain. Tapi karakter sama. Okay. Kita ambil dua main cast tu lah, Budi dengan watak si Zul, dia buki tu. Because you guys want to promote the film as well film. lah, right? Yeah. Tapi kita tak ambil cerita dia. Ya, sebab filem kan ada banyak premis, ada banyak location. So teater ni dia hanya ambil di court futsal tu je. Okay. So from there kita develop story melalui dua watak ni lah, Budi yang watak budak sekolah ni dengan Zul buki ni. So the relationship antara Zul dengan Budi ni yang banyak dipermainkan dalam teater Budak Bola Sorak. So kenapa sorak? Because we have cheers daripada budak-budak flat tu yang akan menyorak. Teater tu lah, sebab kita ada engagement dengan the flats. Cerita pasal dua watak ni je ke atau pada watak-watak lain juga dalam teater tu? So dua watak ni memang the main cast. Tapi dia ada yang menarik ni teater Budak Bola Sorak ni, dia ada story A dengan story B. Story A ni cerita pasal budak bola lah, relationship antara Budi dengan Zul. Budi ni yang main bola, Budi Zul is the ni kid that in the flat, and then Zul is the buki. The buki yang kononnya groom Budi ni untuk jadi handal lah. Tapi Budi ni using lah. Sebab Budi ni memang handal, cuma Budi ni dia punya cita-cita dia nak main bola untuk sekolah, negara, nak main untuk Malaysia lah. Tapi Zul sekat. Zul kata, no, you play here je. I pay you, I bagi you duit. That is in the theatre, not in the film. Theatre. The film hampir sama. Okay. The film sama. Cuma the film tu dia ada karakter Mokhtar yang Adi Putra tu. Yang tu yang ada clashing antara Mokhtar dengan Zul tu lah, yang korang kena tengok nanti. Tengok guys. Lebih besar. Tapi teater dia kecil sikit kita ambil. So story B tu macam mana? Story B tu pula adalah watak antara pakcik jual burger, sebab kita ambil macam stadium burger kan. Pakcik jual burger dengan anak dia. Anak dia ni tolong bapak dia jual burger juga, tapi anak dia ni satu kelas dengan Budi ni. Related related lah. So berlaku drama lah dekat situ, yang bapak dia ni daripada mula jual burger dekat stadium tak laku, kemudian berubah ke pickleball. Itu kritikan sosial lah. Zaman lah. Bagaimana zaman berubah dan sebagainya. So anak dia ni masih sedih sebab bapak dia berubah. Bayangkanlah bapak orang tua pakai baju pickleball.
orang flat. Okay. So memang nampak buruk So anak dia kata apa, ayah jangan tipu diri sendiri, jangan hipokrit. And then bapak dia kata ayah kecewa dengan bola sepak negara kita. Orang dah tak berminat nak tengok bola. You created that story lah. We devising dengan penulis yang sama yang tulis skrip filem. Shout out Zaidi Zainuddin. So dia penulis untuk filem Budak Bola. Dan untuk yang skrip teater ni kita devise together lah. Tapi proses ni interesting sikit kalau aku boleh share kat sini. Boleh share. Skrip teater untuk Budak Bola Sorak ni kita bengkelkan. Bengkel ni maknanya kita workshop. Workshop. So kita buat dia selama 5 minggu. Okay. 5 minggu maknanya kita ada writers room lah. So setiap 1 minggu 1 babak. Okay. So Zaidi akan buat treatment dulu. Kita bergerak scene by scene. Okay. Maknanya kita tak ada big picture lagi tau. So Zaidi akan come out dengan babak 1 kita start dengan ni. First game bola, lepas tu Budi ni keluar, lepas tu dia jumpa Zul, lepas tu Zul buka ni. So itu je. Kita bekerja dalam framework babak 1. Okay. So masa dia dah siap rangka tu, then kita create dialog lah. Yeah. So masa pertemuan seminggu sekali tu. Seminggu sekali. Hari Selasa. Start hari Selasa, masing-masing busy kan. Tapi hari Selasa malam kita akan sit down. Kita akan buat skrip. Just reading, dengar among us ni, yang writers room ni. Aku pengarah, Zaidi dengan Hazmi. Okay. The stage manager. So kita orang macam berlakon yang buat scene. So benda tu berlaku selama 5 minggu. Okay. So lepas dah siap 5 scene tu, dah complete, barulah aku akan panggil first reading. First reading ni targeted apa macam close casting lah. Okay. So aku dah target dah siapa akan bawa watak-watak ni. Okay. So kita panggil datang and you were there juga before. Yeah. So kita reading tu sebab aku nak dengar cerita ni sampai ke tak sampai. Okay, yeah. Reading. Okay, kita buat adjustment sikit. So dah habis je reading dekat studio. Okay. So lepas dah habis first reading kat studio, beberapa bulan lepas tu, sebulan lebih lepas tu, aku nak reading dekat site. Oh, okay. Sebab siapa je pernah buat teater dekat court futsal? Betul. Yes. So itu kita tak cakap lagi. Sangat technical lah. Okay, tak apa. So kita buat dekat court futsal. Okay. Second reading tu kita baca lah. Baca dialog. Diorang tak hafal lagi, pelakon tak hafal lagi. Okay. Tapi macam aku cakap lah, macam mana first kita orang turun flat tu kan. First kau kena main bola dulu dengan budak-budak. Oh, ya ke? Kena kenal dengan diorang kau dulu kena kenal lah. dulu. Kau tak boleh masuk, halau diorang. Walaupun kau dah Yalah, because they're just playing right all the time. diorang macam okay, kalau kau kat situ, selagi kau tak buat apa-apa, diorang akan main je. Yeah. Sampai kalau kau masuk, kau siapa? Diorang Yeah. macam kau siapa kan. So kita macam, okay dek, jom main bola dulu. Macam, oh bang, ni main bola. Jadi kita nak baca skrip lah. Lepas tu dia macam, okay jom. Main, dah main semua, then baru kita reading malam. Sebab aku nak actual ni lah. The scene lah. Ni macam site spesifik lah. Yes. So aku macam, benda tak pernah try, experimental kan. Okay, buat cerita dekat court futsal, timing malam semua kan. You've never had experience beforehand lah? Belum. Okay. Belum. So ini first. What made you guys memang you decide to like risk it, or just like you felt sebab you never had like before this? Yes, side theatre maybe you pernah buat, but do you take that experience to bring it into the futsal court? To be honest, aku aku rasa aku tak pernah buat street theatre. Not during your studying days? Study adalah macam exercise, aku buat environment, theatre dalam longkang, theatre dekat atas bumbung, semua tu itu we did that. Wow. Ya, memang lah. Memang. Belajar theatre. Sebab you belajar macam mana nak kahwin dengan location lah. Yes. Blend dengan space. Part of the study juga. Study kan? lah, exercise. So buat dekat macam-macam lah dalam longkang. Zahri Azim semua tu, semua dulu pernah alami benda tu lah. Dalam longkang lah, dekat Part of study lah. study kan banyak benda gila lah kita buat. Theater dalam toilet. Ya, betul. Horror theater dalam toilet tau. Interesting. Wow. Orang tengok TV kan, tapi kita tengok dalam toilet. Hantu dekat dalam toilet. Just gonna say, I'm also not from Aswara, but I think mostly all other institution theatre memang buat macam tu. Just to exercise. Like you said lah, to bagi orang kahwinkan, to rasa the location and the arts also, yeah? So you're used to that lah. Yeah, I used to that. Tapi Dah lama tak buat. professionally aku bukan contemporary artist yang
biasa buat dekat tepi jalan apa semua. Yes, okay. Tak. So bila kau cakap risky apa semua tu, yes, aku buat kerja gila. Okay. Tapi sebab aku buat kerja gila, sebab aku ada tim yang gila dan juga pengarah Alip yang macam suka cabar-cabar lah. Macam kita buat luar street, buat street. Okay. Okay, kenapa kau pilih aku, Lip? Sebab Alip kata, sebab kau aku tengok banyak buat benda-benda pelik lah. Memang pun. Kau classmate pelik aku. Pelik lah sebab buat virtual theater, buat live macam Bandersnatch. Masa COVID dulu kan, kita buat theater, Facebook live. Kan, buat macam orang ni lah, undi-undi, lepas tu buat ke scene. Benda tu semua live lah masa tu. So aku suka macam cutting edge lah. Yang macam benda-benda yang very edgy. To challenge yourself. To challenge lah. Yes. Takkan kau nak buat benda konvensional kan? Outside of the box lah. Out of the box kan. Kau muda lagi. So aku macam buat je lah. Betul. Aku tak nak menyesal lah bila aku tua nanti. Betul. Tak nak cakap menyesal lah, aku tak pernah buat benda-benda yang gila, yang tak lah. Yes. Teruk sangat. So back to dia ni, yang drive aku untuk ambil risiko buat benda ni is community lah. Aku rasa teater ni dah terlalu eksklusif lah. Sampai kan susahnya orang nak datang panggung. Aku sendiri pun macam susah nak start kereta pergi ke KLPAC ke apa ke untuk watching teater walaupun aku bidang ni kan. Unless if you're in the scene lah. I mean you are a student, an ex-student yang and kena alumni. pergi. Yeah. Sebagai peminat tu aku rasa macam To get new peminat also outside of theatre scene maybe it's hard for you. Oh yeah, Yes. Totally understand. Yeah. I can relate to that. Betul tak? Unless you tak ada influence. Contohnya like orang-orang yang kenalan saya tahu pasal teater is through me Betul. lah. Because I'm a student. I used to be a student and I go and watch, I post. Betul. And then dekat situ je lah. Betul jugalah. Sama lah. I totally understand that. So aku tanya balik soalan tu kat diri aku, and then aku tanya balik macam, so kalau aku sendiri pun susah sebab dah ada komitmen keluarga dan sebagainya pada usia-usia aku ni, kan, yang dah bukan fasa-fasa free will. Yes. Kan? There's commitments Commitment here and there. So untuk aku jadi theater goer tu dah macam kurang. Hanya select beberapa piece yang aku rasa kena tengok dan sanggup bayar. Bagaimana dengan orang yang tak ada access arts? Contohnya orang-orang PPR yang kerja blue collar ke apa kan? Yes. Yang memang kerja 9 to 5, kerja gilang ke apa ke kan? Tapi macam mana nak bagi diorang tengok teater? Alah dengan buat kat tempat orang. Since dah ada court futsal space, kembalikanlah zaman-zaman Mak Yong buat teater tua, bangsawan yang pergi kampung ke kampung. Yes. So macam teater gunakan bola as a medium dan buat show, orang boleh kenal teater and so itu yang drive aku untuk buat je lah and kita jadi buat. Yeah. And like how's do tell like macam you said you have a good team and all, boleh tak bagi tahu like berapa orang total actually your team? The core team is 5. Okay. From the film punya team 2 orang, penulis Zaidi dengan Alif, pengarah. And then from my collective 14 kreatif, ada 3 orang lah, aku, Hazmi dengan Dia. Okay. So ada management and ada creative side. So kita work memang very steady lah. Ada management yang handle ticketing, yang handle contract and everything. Ada yang handle community. Itu penting juga. Yes. Antara kita dengan community, nak bayar cost tu semua ada fee. Okay. Ada cost. Okay. Tapi sebab dan ada creative side lah. Aku dengan Zaidi ada koreograf bola dan juga buat skrip lah. Apart of that, yang bestnya pasal pilot, kalau aku bercerita sikit pasal pilot Budak Bola Sorak ni, kita memang target audience kita memang nak target orang luar yang tak pernah masuk flat datang masuk flat. Yes. Satu, sebab nak bagi diorang rasa flat tu macam mana. Kedua is macam nak experience teater luar panggung. Okay. Dan yang ketiga is kita memang target orang-orang yang boleh bawa kita ke depan lagi. Okay. Sebagai contoh corporate, investor, YB. Yes. So ada YB datang dan that's how lepas daripada show tu kita akan ada lagi yang next, kita akan borak sekejap lagi. Yes. Okay, so just to bagi tahu to the listeners and viewers, don't worry, we have time. I went to watch the show and I literally got the feeling of, yalah yang kau cakap, the community feeling. Macam pergi tu macam, tengok Raw. dia macam dalam pandangan dalam Kenduri. macam ni pergi teater tapi okay, where to park lah. Okay. So you guys were really good in your social medias and all to like say, okay, if you guys want to watch the show, you park at this end, then you walk across the road, there'll be people like that. I even texted you and asked because like we from Padang Bola Sepak and Better Call Sukan pun, kita orang pun macam okay, it's a cool thing theater ni, let's just bring some of our
our people to come and watch. So being myself, I just wanted to risk it. Tak nak park dekat opposite road nak cross. Aku gamble tu. Aku pergi Dapat parking? Dapat parking. Dude. Betul-betul depan Experience. Court Futsal tu dapat parking. Nice. Itu jackpot. Jackpot. Ingat jackpot lah. Ingat. Dah berpak. So Itu pun experience juga. Experience. For sure. Let me just share to you the experience that I had. After watching the show, saying congrats, I feel the community like wow, so cool. And then dalam masa sama, dekat tepi-tepi tu ada all the people from, yalah, you say where they live. They just come down and they just look at the theatre outside. Macam asal diorang boleh tengok je. So I understand. It's open so that people can watch and like doesn't have to pay, like you said lah. I totally understand. So bila pergi balik ke kereta nak start engine, my car couldn't get out. Ada orang tarik handbrake. Dia tarik handbrake. So luckily we were stuck there. Me and my partner, kita orang stuck kat situ for quite some time sampai, but the people came and help lah, like you said. The KRT team lah. Kita ada KRT team lah. So before memang because the flat is quite big, so kita orang punya side tu dia cakap someone was there, dia cakap horn je. Macam horn je. I'm like, rasa bersalah tu horn. Tapi that's the culture there. Yes. So I got to feel that culture as well. So normal. it's just an extra experience that I paid for. And eventually I got out lah. But yeah, it was fun. Yeah. After horn. After horn. Sebab so in the end, the person yang tarik handbrake tu, dia tak ada. So they had to push the cars, like 10 cars. They have to push all the 10 cars in order for my car to keluar. Okay. Yeah, so I literally saw them pushing 10 cars. Depan untuk bagi space untuk aku untuk keluar. Slowly. Keluar slowly. So yeah, so it was experience lah. Yeah, really so experience. I looked it at a positive way. I'm like macam, okay, so legit. Like if I go to like you said Panggung Sari and all that, you won't get this kind of feeling. Yes. And feeling yang apa yang aku rasa ni, for them it's everyday life. Correct. Yeah, it's everyday life for them. And I respect because diorang ada team juga. Maybe because dealt with the theatre, they like you said lah, flat bukan main-main senang je to pergi different flat. Betul. Maybe this flat is they know what is doing, so they just came with a very smiley face and really apologetic and all. And yeah, it was really fun for me just sharing my experience. Yeah. It is good to know juga. Sebab kita memang selain daripada nak bagi the story of bola sepak tu, of course kita bagi experience. Tapi bukan macam part of kita punya plan yang okay, diorang akan parking double park. Tak. Bukan. Tak, I understand. Ya, tapi bila kita cakap tentang budak bola sorak ni, the story itself pun memang raw. Yes. Vulgar words. Yes. Memang you dengar bahasa-bahasa kasar. Because that's how they speak. Dan aku terpaksa disclaimer masa MC tu. Aku terpaksa disclaimer sebab aku takut orang tak biasa menonton and orang rasa macam benda ni sengaja diadakan. Tidak. Bahasa-bahasa yang you all akan dengar budak-budak memaki, tapi bukanlah benda tu yang kita nak highlightkan, tapi kita tak sorokkan. Okay, faham. So that's why kita tunjukkan juga the dialogue yang the culture lah. The culture, the kasar and so on lah. We are not promoting bahasa kasar tu, tapi kita tak hide. Okay. And then can you just bagi tahu, okay, that's the you said you did for 5 weeks of training, and then during production and all, the show and all. Yeah. How's the post? Like, how's the feedback and all? And you're saying that you said pilot. Betul. Can you just bagi tahu the listeners and the viewers, why is it a pilot? Is there going to be more? Is it leading up to the movie and all? Yeah. Because honestly, when I went there, I did not know that it was a movie. Yeah. I did not know it was a movie There until I met you after the show. I'm like, hey, congrats, boy, for me that is actually part of the movie. So yeah, is that the reason or not? Yeah, so tapi before kita pergi situ, aku cerita sikit proses macam mana engage dengan budak-budak kat situ. Boleh? So for your information, teater budak bola sorak ni, the cast memang daripada theatre practitioner, the cast, tapi the footballer come from orang-orang PPR juga, orang flat tu. Pucuk Permai tu juga. Pucuk Permai tu punya team. Budak-budak situ yang memang kita select. Scout lah. Ada selection lah. So lepas habis side reading
on-site reading tu, aku tak tahu nama dia apa sebab kita buat je. Ha? Masa kita baca skrip dekat court tu, kita dah scout dah budak-budak. Okay, siapa nak join teater ni? Siapa nak berlakon? Oh. So dia macam saya. Okay, so kita dah scout and luckily kita dapat the team yang mewakili flat tu lah, which Okay. they can play. Okay. Itu aku rasa benda yang paling basic lah. If you wanna act dalam teater budak bola ni, you kena pandai main bola. Okay. Betul. Kalau tak pandai tu susah Okay. gila kita nak train sebab ada yang tak pandai main bola. Okay. So bila kita so dah ada dua side, ada 3 kategori. Pelakon dan memang theatre practitioner, kita practice setiap minggu Okay. dekat studio. And then kita ada pemain bola sepak, memang budak-budak flat. Okay. And then kita ada tim sorak. Tim sorak ni adalah budak-budak yang akan cheers. Okay. Yeah, Budi. So itu pun dah kita train, kita akan train. Okay. From Puchong Prima juga. Form Pucung Prima. Yang ni biasanya budak-budak primary school lah. Okay. Budak sekolah rendah. Yang main bola budak sekolah menengah. So bila masa kita combine? Oh ya. Okay, kita combine masa seminggu sebelum show kita buat workshop 2 hari. Okay. Workshop dekat sana. Workshop kat sana ni maknanya ni yang kita kata kerja community tu. Bukanlah kita outsider datang buat show, orang tengok produk luar, tak. Orang dekat flat tu sedang menonton anak-anak dia orang sendiri sebenarnya. So workshop tu berlaku daripada pagi sampai ke malam tau. 2 hari seminggu sebelum show. Which masa tu lah kita practice main bola dan practice drama dengan orang. Okay. So sebab dia main bola, dia ada gaduh, ada tackle, ada koreografi, Yeah. ada goal, ada celebration, Yeah. Betul, banyak ada technical. dialog. So dia orang pun part of the lakonan juga sebenarnya. Yeah. So 2 minggu tu yang kita memang very hustle dengan pelakon semua. And barulah seminggu tu, minggu depannya baru show. Bump in and show lah, Sabtu Ahad. So itu show. Present kan. Post, okay. Yang datang, memang rata-rata daripada theatre goer, ada yang first timer. Yes. And aku guna shout out to Thread juga. Sebab Thread yang reach ramai new audience. Okay. Yang first time tengok teater, first time tengok teater luar panggung teater. Dan yang bestnya corporate datang. Okay. Corporate datang yang memang mereka berminat lah dengan projek ni. Dan ada juga YB datang yang memang mereka nak bagi extra activity for their people lah. Okay. Dekat kawasan-kawasan masing-masing. So sekarang ni currently memang kita tengah work on paper lagi. Okay. Beberapa spot lah. This year maybe insyaAllah dalam 3 to 4 venues lagi yang akan jalan. To restage it. Restage, same story, same technique, same structure, different football Location. player. Oh. Different location. Still in Selangor lah. Selangor and KL. But you Selangor got your KL. Budi lah. Budi sebab dia form 5. Okay. So dia tengah nak SPM. Oh, susah Oh, juga lah. okay. So kita sedang mencari Budi juga. Okay. Nanti kita buat casting. Mungkin saya macam boleh jadi budak. Ya, Yeah. boleh Arif. Boleh. Yes. You can Make try up sikit, to okay lah. cast me. Yeah, I can Yes. just maybe. Okay. In the thought lah. Macam aku boleh sebenarnya. Cik. Okay. Okay, just a question. How do you deal with the weather condition? Because it's an open futsal court. Ya. First doa. Aku Itu penting terfikir lah. apa Itu tau paling penting. Arif, aku fikir apa tau. Aku fikir macam yang macam jom heboh event-event kan, yang mana organizer yang buat outdoor kan, macam mana dia orang deal dengan weather. Sebab aku baru first time buat teater yang tak ada bumbung. So aku fikir dia orang ada pawang bomoh yang halau hujan ke? Sometimes they do. Kan? Yes. Aku rasa memang ada. Memang So ada. aku fikir untuk budak bola sorak ni siapa yang jadi pawang Nak cast pawang juga. Terus pawang ke kan. So aku fikir macam tak apalah, aku doa je lah. So aku doa. And kita ada buat research forecast juga. Ya. Tengok kan, macam aku tanya SM aku kan, Joy macam mana Joy, hujan tak kan. Masa tu kan ribut. Musim hujan Yes, juga. yes, yes. Ribut gila dekat KL kan. Lepas tu aku macam tolonglah, aku doa kan. So masa briefing pun, okay, semua kita doa Doa bukan show selamat ke apa. Doa jangan hujan. Sebab tiket dah ada orang beli. Kan? Dah almost full house and everything. So semua macam okay, kita doa. Alhamdulillah, the power of God. Hujan juga. Tapi hujan berhenti pada waktunya. Ngam-ngam lah. Hujan ya. berhenti pukul 6. Sebab usual show, okay, ni menarik juga. Biasa teater punya show 8.30. Yes, yes. Kan? Tapi sebab kita buat teater di luar, and depan court tu adalah surau.
Okay. Gila apa kau nak start 8.30 tengah show orang nak azan syak. Okay. So kita akan start a Lewat bit lah. later lah. Kita akan start lewat sikit 9 lepas o'clock azan. 9 o'clock. House open at 8.30. Oh, okay. So tapi diorang banyak datang yang masa maghrib dah datang dah. Yeah. Tapi sebab kita ada vendor-vendor yang jual Keropok makanan. keropok dekor apa apa, semua, so you lok-lok can lah, sate ikan mingle semua, juga yeah, lah. I saw Dan, that, dan yeah. yang bestnya, vendor-vendor tu pun daripada community. Yes. So diorang pun boleh meniaga. Nampak? Dia boleh generate income. Menerusi ni lah event ni. Yeah. Semua event. So ada yang datang lapar, diorang beli makan dulu. And hujan memang yang hari kedua lah, hujan berhenti pukul nak kat pukul 7 tu, aku macam tolonglah berhenti. Sebab lepas habis hujan, court basah. Yeah, yeah. Nak kering Court everything basah. kan. Ada koreografi, you bayangkan main bola kat court basah. Yeah. Aku so injured budak aku. Dah lah first day masa buat workshop tu. Budak bola lah, budak flat tu main bola. Dia tak pakai kasut. Okay. Biasa kan orang tak pakai kasut. Ya. Kuku tercabut, Mat. Main kat court kuku tercabut. So the production kena cover pergi klinik. Kos untuk pergi cabut kuku. First day workshop. So aku macam ni bala apa ni? Apa tanda ni kan? Okay. So kita kena standby banyak benda lah. Kita standby safety apa semua, termasuklah hujan apa semua. So bila hujan, court basah, kita cuba untuk buang air sikit dan juga plastic chair basah. Okay. Takkan kau nak biar audience kau lap sendiri. So Lap itu pun lap, makan masa. And limited resources lah. Kita limited crew juga. And kita guna juga orang-orang, budak-budak senang bagi keropok. Korang semua lap. Okay lap. Kursi angkat. Budak-budak memang happy. Yeah. Budak-budak memang happy lah. Tu yang aku rasa yang benda yang aku rasa inilah the reason kenapa aku nak buat benda ni. Yeah. The joy is different lah. I think, I'm sure. Bukan Because sebab show tu sukses ke apa. Tak. Aku rasa the process, kau engage budak-budak, kau jumpa balik budak-budak yang macam kau ada, yang ada pengalaman main bola apa semua. So macam Wow. It's really interesting. I'm sure you have contingency plans kalau it rains eventually, right? Because you said you're going to do 3 or 4 more restaging at different locations, or maybe the same location, we don't know. So if anyone's listening out there, if you are capable of pawang ni, can reach to Syafiq lah. Boleh terus contact. Yes, because no, I honestly, if they want ada yang buat event memang ada. I pernah tengok letak mood sound sikit. I pernah tengok Invoice sebenarnya. Invoice to push the rain away. Yeah, I've been working. So aku tak fikir secara ni lah. Betul lah. Nanti bila habis rekod ni, I bagi tahu lah event apa. Dia boleh kata event tu berkait dengan kita punya location ya. So they also have used also all to do their events lah. So memang ada. So I think I also have contacts. I can help you. Yeah, because benda tu memang ada. Interesting. Yeah. Good to know lah. Ramai yang tak tahu. Is that the challenging part in the challenge actually? Okay, that's number 1. Number 2, bila kita dah buat, baru kita perasan yang, dude, Zaidi, kenapa kau buat banyak gameplay lah? Oh, okay. Ada 7 in total game. Okay, yeah. 7 match. Yeah. 2 training scene. Okay. So, benda tu sangat technical dan bukan drama part. Itu playing part. Okay. And individu yang akan main tu adalah budak-budak flat ni. Yeah. Kau tak boleh ambil masa diorang datang ke studio kau and buat rehearsal, Yeah. main bola. So, masa workshop 2 hari tu lah kita orang choreograph The whole all thing. the match tu game. 7 match kau bayangkan nak build excitement, nak score. Kau bayangkan pelakon kau tak boleh score, kau marah, kau macam kenapa kau tak score, macam mana kau nak buat apa. Bola terkeluar, siapa nak ambil. So itu challenge lah yang aku dengan Zaidi choreograph game tu, yang macam ini yang the hardest part. Dude, kau cakap 2 hari je. When I did bola, because we have to know choreograph. Yes, it's a lot than yours, but we had the time to go. Everyone is in the studio. We know who to pass. We know how to shoot. Itu pun kita orang buat 40 shows in Islam Daya. Itu pun ada yang tersalah. Yeah. Yeah. So for you to do it within 2 days, it's kerja gila lah. Tapi sebab aku rasa konsep street tu mewajarkan atau membolehkan benda ni
nampak okay. How do you actually direct them? It's like, okay, actually you kena score this one. Ke do you actually direct them choreograph to like, you need to pass to him, he needs to dribble, you need to jatuh, tackle and then score? Is it like that? We use football term. Because they are footballer. Okay. Ada club Valencia Malaysia semua. Memang diorang main dengan club. And then diorang pun pemain yang bagus. And kita guna term-term pressing. Okay. Kita guna, so bila nak direct tu dia jadi ini experience directing yang baru lah. Aku mendirect bola sepak juga. Aku macam jadi coach dengan Zaidi lah. Zaidi biasa. So nasib baik kita ada player yang faham bahasa bola, man on, ball, pass, lepas tu ada kick and rush. Banyaklah taktik-taktik yang taktikal kita sebut, dia orang faham and kita akan assign. Okay Ryan, awak kejap lagi pass the ball to ni, ini akan cut back. Dia akan cut back and score. Must score and practice. So benda tu yang macam makan masa sikit, sebab of course. each part of, macam contoh main bola, kita orang choreograph by goal. Contoh satu match tu dalam 2-0. So goal pertama kita choreograph goal pertama and practice first goal. Okay. So kena practice shoot, practice pass, practice first touch, practice two touch. Semua tu, itu yang susah gila masa proses. Cakap pasal challenge kan, kalau lah time tu ada macam kena pass and goal, tapi ada buat backup plan if tak goal. Nak buat dia tak goal during show, ada macam backup plan lain. Berlaku juga. Berlaku. So what's the contingency? Kita start balik bola tengah. Dia start perasan. Buat macam nak start balik lepas tu mulakan balik style. Dia macam kalau tak goal, I pesan kat orang, kalau tak goal, korang kena drama gila sampai kan audience macam enjoy match tu. Diorang tak tahu pun tactical, pass ke situ, pass ke sini, apa yang berlaku next diorang tak tahu. Yes. Itu trik dia. So korang kena macam chaos sikit and start bola from the center, buat balik koreografi daripada page A. Okay. Then baru start balik. Sama je koreografi. Orang tak perasan. Macam kira sikit budak-budak. So diorang memang very yang macam, bodoh lah kau ni, sial lah, start balik. So it's them already. So you don't really have to get them to act about it. Dia orang memang they're just living cuma now with audience watching. Kalau tak dia orang main je macam tu. Betul. So tak dapat bola. Tak, memang kena fikir contingency plan lah. Of course what if kan. Okay. Can you tell me the sweetest moment, like the whole doing this? Because you can say there's not much people that's directed theatre and sports together. It's not you just said two big giants of company theatre industry in the country. One was Supermall and one is Ola Bola. They can do it because they have the resources and all, and they have the time and all also. So you're in the maybe there's more. Like we said, we watch a basketball punya show and all. So how do you feel about this? Is that the sweetest moment by being there, or you have a different other things? Aku rasa macam sebab kita track balik tadi pada soalan yang awal kan, aku membesar dengan bola sepak. Okay. So kau tak boleh lari jauh dengan bola walaupun kau dah tak main dah sekarang. So bila macam bila combine antara sukan dengan benda yang aku buat sekarang as a career, theatre ni, aku rasa itu yang the most sweetest part lah, yang aku rasa akhirnya aku boleh combine dua dunia ni. Damn. Dan tu satu plus point. Yang kedua adalah, ini first aku engaging dengan real people yang know nothing about arts. Yes. Yang mana me personally as a lecturer, yang banyak macam ajar teater manusia lah, buat teater untuk bagi manusia ni dapat katarsis, sedar supaya tak melakukan benda buruk dan sebagainya. Tapi aku engage dengan orang yang tak tahu langsung tentang apa-apa sejarah teater dan sebagainya, tapi hidup dengan seni tu, seni budaya tu. So tu aku rasa macam benda yang paling manis, dan not to say letak nama dalam sejarah, tapi aku you open the gate for other people to know more. And aku memang adore dengan work yang challenge macam ni lah. Macam bukanlah aku first buat macam ni. Kalau nak kata sekarang yang pioneer ramai. Contoh Dinsman. Okay. Pak Din, Datuk Dinsman.
dia teater legend lah kan. Dia buat teater atas pokok. Dia buat teater dalam sungai. Dia buat teater sawah, udara dan dara dekat sawah padi. Ramai tak tahu kan? Tak tahu. Ya, First time dengar. so yang tengok orang kampung, yang jual orang kampung, cerita pasal udara dara, cerita pasal Melayu, luar bandar. So aku rasa arts patut dilihat besar macam tu. Bukan sekadar dalam panggung, tapi dia boleh di mana-mana saja. Damn. Betul lah. Like you said, the thinking is just among the arts je. Art It je, should practitioner go- je. Yeah. Wow. Is that what you are trying to actually share the awareness actually to people out there? Ya, to people out there, macam ramai orang salah erti tentang seni lah, kan. Yang mana ramai yang tengok seni ni macam sekadar side hustle, tapi kena sedar ada yang jadikan seni sebagai main income, kan. Yeah. Jadi janganlah terhadkan tanggapan ataupun fahaman terhadap seni tu pada benda-benda yang tak elok. Ada je benda yang elok. Mestilah ada benda elok. Kalau tak ada benda yang elok, apa kita buat? Betul. So sebab tu aku harap dengan projek budak bola, teater budak bola sorak ni, at least dapatlah masyarakat luar sana yang tak pernah tahu tentang teater tu faham dan sedar tentang usaha apresiasi ni yang kita nak bagi kat orang ramai tahu. Seni ni macam bukan hanya sekadar untuk orang kaya ke atau untuk orang tertentu, tapi seni ni sebenarnya living among us je sebenarnya. Betul. Wow. Yeah, because the orang-orang yang, kalau you are listening and watching this and you think you missed the theatre, firstly there's going to be more. Just follow their socials, and then you can also just go to their socials, and by looking at their pictures and all, you can also understand and see. Even though you weren't there, but I'm sure kalau korang tengok gambar-gambar of how the play was, actually it's really macam, even like some people macam kau pergi tengok teater dekat flat kat futsal. Yeah, I'm like, yeah, I'm also really interested to it. So that's why I'm macam, it's really cool what you've done lah. So firstly, thank you for taking the risk, and I think it berbaloi, and that's why I felt that plus the production team felt that this is a story that needs to be told. I nak tanya the future goals, your personal future goals, maybe not just as the director of the theatre, maybe towards yourself and the scene. Since dah start macam ni, and kita pun dapat feedback yang macam kita tengok community very excited and seronok, and baru kenal maka bercinta. Okay. Aku nak buat more lah. Yeah. In the future aku nak buat more arts yang engage dengan real Community lah. people, community. That's how Augusto Boal buat macam mana dia merangka undang-undang di Brazil dengan menggunakan teater as a medium. Chop, Augusto Boal was Brazilian? Oh, I didn't know that. Okay. So dia gunakan forum teater as a tool untuk menyelesaikan masalah kat sana. Dan jadi satu dasar lah. So aku, sebab kita belajar teater kan, so aku inspired by teater yang memberi, because ramai orang cakap, sorry aku ambil asas sikit, ramai orang cakap teater relevan ke because filem ada apa semua kan. Teater takkan mati sebab teater harus mengejutkan masyarakat. Okay. Ini daripada Dr. Roslina K. Okay. Dari UM dulu. So dia cakap theatre should be shocking the society. Okay. To make a change ke, to make a anything lah, apa-apa. Maknanya manusia tu nak berubah ke apa semua, theatre adalah tool untuk mereka berubah. Wow. That's really strong. Yeah. Yeah. Sepatutnya orang tahu benda ni. Yeah, true. And I feel like it's really good that what you guys doing. I do hope that, contohnya kalau ada luar sana that you guys wanna, you guys in this position, or you feel that you wanna do it, please just do it, man. Because he has done it, and his team, like he said,
team 5 orang je. Yeah, berjaya, and he's going to do more. And yeah, kalau orang kat luar sana, if you guys want to do it, just do it, man. Just take the risk. Yeah. Buat je. Is there anything that you nak tanya regarding on bola sorak actually before all the whole thing? Okay, for first place, congrats for the theatre. Thank you. And also, actually it's really interesting concept lah. Sebab kita tahu macam mana peminat-peminat teater sekarang makin kurang. Sebab susah nak jumpa kan. Tapi dengan cara dekatkan dengan komuniti, melibatkan komuniti dan teater juga, memberikan sedikit banyak peningkatan sebagai peminat teater juga. So mana tahu kita akan tambah peminat-peminat teater lepas ni kan. Sebabkan teater ni ada peminat-peminat baru. Kita tak tahu. Just also, is that the question No, or no. just a statement? So this question is like, kan melibatkan komuniti. So kesusahan waktu tu diorang memberikan kerjasama yang baik ke, ataupun pengalaman baru untuk diorang ke, macam mana? Yeah, it's their first time as well, right? Yeah, first time. Dia macam itik jumpa ayam lah, first time macam. Tak tahu nak cakap apa dulu kan. Tapi yang jadi the bridge antara kita is the pengerusi flat lah. Okay. We good with dengan pengurusi flat. Pengurusi flat pun sebab dekat kawasan Puchong Permai tu ada 10 blok. 10 ya. besar. So bila kita kata Puchong Permai ni, mana satu ni flat kan. Tapi sebabnya location court tu adalah in the middle of 10 blok tu. Okay. So lepas tu bila orang Google ataupun Waze Puchong Permai tu terus dapat situ. Tapi sebenarnya management berbeza-beza. Flat F orang lain, flat ni pengurusi lain. So kita dapat pengurusi yang memang close to the court lah. And kita baik dengan dia. Dia mempermudahkan banyak urusan. Contohnya macam KRT lah, orang-orang rukun tetangga yang macam yang ambil role macam rela, jaga parking, yang handle apa semua. And then budak-budak of course challenge sikit, especially for dengan diorang punya parents. Sebabnya challenge dia adalah budak-budak ni kan diorang tak bercakap. Sebab kita ni dewasa, mereka ni kanak-kanak kan. Jadi bila nak cakap tu diorang macam Takut sikit lah. diorang terbatas. So bila kita tanya baru diorang cakap. Contohnya, okay, next week kita show tau. So semua dah buat koreografi dah okay okay. Tak ada. Kita orang pergi Johor lawan bola. Tiba-tiba pula. Kau bayangkan Arif, aku dah koreograf. Diorang tak ada hari show. So kita kena ubah. Dia tak bagi tahu lah. Tak tahu. So kita orang tukar orang lain. Okay. Kita kena tukar yang level B punya, yang team B punya, punya yang ada. Okay. Lepas tu import flat-flat lain datang. Datang dan main bola. Nak kena ajar balik balik from the scratch. So itu challenge lah. Itu yang satu. Nombor dua, dengan yang budak-budak ni, okay, esok nak show. Kita nak buat training malam tu, masa malam full dress tu. Ada seorang ni memang dia antara yang kita target sebab dia banyak koreografi dia kena ingat lah. Tiba-tiba dia kata malam tu dia tak datang. Kita kata, kenapa tak datang? Nah, abang cakap lah dengan bapak saya. Free kena mati lah. Bapak dia cakap dia nak exam in 2 more weeks. 2 more weeks weh. So dia tak boleh join. Okay. So macam anak kau ada future ke dalam bidang ni? So itu jadi aku macam, wah, last minute pun ada lagi So nasib baiklah sampai house open, sampai kita bump out, alhamdulillah everything's went well. Alhamdulillah. This one more last question before we go to the final segment is actually, yes, it's a part of a movie. We talk about the theatre, the side hustle, the side project from the movie itself. Adakah this is the reason you want to put it as you selalu ni kalau ada movie you tak letak the movie posters, or like you don't actually tunjuk awareness that the movie this is actually part of a marketing project for the movie. What's the reason for not showing to people is part of the movie? Kau datang first show. Yes. Actually kita baru discover busy sangat. So bila first show tu habis, kita cakap, Lep, bila kau nak promote filem kau? Filem tak promote lagi. Second day baru kita promote. Second night tu baru Alif datang ke depan macam, okay, this is part of the filem punya movie ni. Dan baru audience macam, oh, ada movie. So kau boleh bayangkan betapa rainbow dan faham. hair wire-nya. So hence why that was the pilot, and there's going to be more. Correct. Oh yeah. And I was in part of the pilot day lah, first day. So yeah. Yes. Okay, it's awesome. Yeah, I think maybe the idea from the film director, I think is really good, because
from Ola Bola the movie, which is before COVID till today, there's a lot of other sports movies out there, and sadly to say, there's not much sports movies yang people want to go to the cinema and to watch. So I think this initiative that you guys are doing outside of the box, it's really really awesome, because there are a lot of other movies. So for them, maybe ada the type of marketing which is buat event ke campaign ke apa, but this is really New cool. one lah. Yeah, so I will go in, and if kalau orang listeners, they will go in, they at least they know that first is a movie, and then if they watch the movie, they know the name of the character, the Budi guy, which is the football player, and Zul, right? You said Zul. awesome. Thank Okay, you. anything that you want to add for Budak Bola? Teater Budak Bola. Yeah. Just doakan kita good in preparations, but currently kita tengah prep for other venue dekat area Serdang. Flat tu nama dia Flat Bosnia. Serdang. Flat. Yeah, so Okay. yeah, so nama pun macam Okay. so kita tengah prep dekat situ. So kita tengah berusaha lagi untuk berapa venue-venue yang lain lah. So hopefully doakan semuanya berjalan dengan lancar, and because different venue, different challenge. Yes. Tapi kita suka buat benda ni lah. Okay. Yeah, so yeah. So this show akan berlaku before film or after film? Next before. Before juga. Okay, time tu boleh promote upcoming lah. ni before film. Lepas tu after film ada lagi few. Okay. Yeah. Okay, awesome. To just promote, yeah, you have to do it. Yeah, just promote, part of promote. Yeah, let's go to the final segment. So this final segment is a this or that segment. So me and Ash, kita akan tanya you, then just jawab je. So I will go first, and then Ash will ask, and then it's just pilih je lah. Senang je lah. Okay. This or that segment for today's episode with Syafiq Sazim. First one. This is about football lah kot. Watching at stadium or watching at home? Personal preference. Personal Kalau sekarang home. Okay, next. Ultras culture or casual fans? Ultras dude. Ultras. Local league or international football? Sebab sekarang kan dah migrate kan dari Perak ke Selangor. International Manchester United lah. GGMU. GGMU. Okay, saja buka Nice. Arsenal menang Liga tahun ni. Yeah. Congrats. This has to be in the reels. Yang penting next season UCL. Oh, Yeah. yes, Manchester United UCL. Okay, next one. Is it me? Know me. Okay, go. Filming or editing? Okay, so that is maybe being in the theatre scene, directing or Film directing. Yeah, maybe we change it. Filming, editing, because you're a theatre. So directing or acting in that kind of theatre. Directing. Okay. Scripted scenes or real life moments. Wow. Scripted real life moment lah. Okay. Big production or indie production? Ui, ni pun susah nak jawab lah. Susah kan? Ni susah. Bila dah tua ni, bila dah berusia ni, rasa small project lah. Sebab Indie small lah. project ni dia tak pening-pening sangat lah. Okay. But kalau ada big production datang nak On. ambil kau, on lah. Of course lah. Money come first lah. And also will cast me and also lah. Okay. Outside projects, outside theatre ni, night or day shows? Night. Night lah. Mm. Okay. Football documentary or football drama? Football drama. Football drama. Okay. And boleh we end this by your personal favourite quote yang you sendiri pegang. Wow. Ada banyak kalau teater, aku suka guna macam from Heine Müller. Okay. German theatre maker. Don't think, just do. Okay. Don't think, just do. Kalau in my life macam everything's gonna be okay at the end. But if it's not, that means not the end. Oh, deep. If it's not okay, it's not the end lah. Not the end. Oh. Sebab di hujungnya kita akan okay.
Betul? Wah. So philosophical. Betul. Okay, boleh bagi to the look at the camera, two things. First, penghargaan, acknowledgement to whoever that made first who you are, and also made the theatre berjaya, giving you the opportunity. And then next is where to follow lah kalau people nak tengok this movie and also the theatre lah. Okay, hi, saya Syafiq Shazim. First of all, I would like to thank Tuhan, Allah, and also my parents and my cikgu-cikgu, my friends, and good to have a good circle of friends by doing arts, because itu yang akan determine you lah dekat mana. And thank you, Better Call Sukan. I thought Better Call Saul, but Better Call Sukan. Yes. So thank you for having me here to speak tentang my current project. And don't forget to follow me, Syafiq Shazim, on all social media, and also my collective 14 Kreatif. So we do everything lah, arts, filming sikit, event ke apa ke kita buat juga dekat sana. And also jangan lupa untuk follow upcoming shows. My current project is ni lah, Teater Budak Bola Sorak, yang akan berada di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. So yang mana yang duduk di flat-flat di Selangor dan Kuala Lumpur, jaga-jaga kami datang. Boleh get ready And if you guys nak if you guys punya tempat tu ni pun boleh contact jugalah. Please contact. Kita okay. Saya memang okay dengan thread ke apa ke. In fact masa show pun ada thread. dapat audience daripada thread juga yang datang macam, hi, I'm from thread. Okay. I follow you daripada rehearsal. Okay, thank you. The power of social media. Yes. Just to bagi tahu that Syafiq Shazim is also was my classmate that I did my research about in Indonesia with Syafiq. We went together to Indonesia, Kalimantan to do all that. So that time too really I know that I see his work, actually his craft lah. Memang aku rasa macam craft kau different lah. So just fly on. This is just as a friend and a classmate to bagi tahu. Just fly. Really happy to see your wings are spread and you are a lecturer and all that. And just keep doing you. And aku akan just support whatever you do. And one day eventually working under your director will be sebenarnya itulah dah jadi classmate tu belum lagi ada projek bersama. Belum lagi kita. Ada lah dekat Indonesia lah. Kita cast perform dekat kampung kan. Kita perform kat kampung. We did Mendu. It was really awesome together. It was research. So cool. Research sambil perform kat kampung. Yes. So I really hope the best for you. You have family now, you have kids now. Is to know you actually before you got married, and now it's really nice to see how you fly. And keep it up. Thanks. Also, bukan saja this theater lah yang dia ada banyak-banyak lagi theater. So if you guys just check him out, and not just him, like he said, his circle friends and the people around. Kalau if you guys feel like macam for the first time yang dengar ni macam tak pernah tengok ke apa, you can just start anytime. That's about it. Yeah, thank you. Awesome. Awesome episode. Ash, how do you feel about today's episode? I feel really glad, banyak benda yang belajar daripada Abang Syafiq. Should be one of my director. But insyaAllah next project, who knows? But thank you for the sharing everything. It's really great to know lah. For the script reading I baca first time pun dah really wow. So hasil dia pun wow juga. Because I do understand. Firstly, when you did that, my personal point of view, you didn't really have to have the most wowest script ever, because the whole environment already made it to impact it actually. So if kalau orang yang the critics who come and story come macam ni, I'm sure they should be a critic lah kot, because tak faham konteks. Maybe because you weren't aiming for them to be the best script. Betul. You were just aiming for people to experience. So experience menang dah. Honestly, so 100%. It's really awesome. Keep doing it, and thank you so much for select your time in between of your teaching to your class. Thank you so much. All the best to you. All the best to Manchester United for next season dekat Champions League. Thank you, man. Tsunami Trophy. Trophy terus. Trophy terus kita bina slow lah. Like a carrot. Arsenal pun slow juga ni. Dapat. Aku happy sebenarnya. Aku sangat happy. Jujur aku happy gila. Sebab my secondary team Arsenal. Okay. Zaman Henry semua kan. So
instead of MU, Arsenal. Sama-sama lah. Sama, Sikit aku lah. okay. Sebab tak rival sangat. Liverpool je macam Liverpool tak boleh. susah sikit lah. They both are Manchester United fans. So yeah, I'm an Arsenal fan and I came to the studio today wearing an Arsenal shirt because Arsenal just won the English Premier League title for this year. And yeah, Congrats. I also don't know why we're talking about this. Kita just nak cakap thank you. Any last words from you first? Last words. Thank you for sembang Better Call Studio. Sorry. Betul kau sukan. Better Call Sukan. Sorry. Thank you so much for inviting me and bring great guests today. Banyak I belajar, so I really appreciate it lah. Thank you so much. You did very well. Thank you so much. Sebenarnya kerja kita senang sebenarnya sebab guest kita senang. Betul. Ya. Sangat santai. Kerja aku dengan dia memang senang. Thank you so much. From my side, last words I just nak cakap. Firstly, thank you to everybody for listening from the start to the end, and thank you for supporting the local art scenes and also the sports as well. Better Call Sukan. Thank you for following. If you guys want to follow Better Call Sukan, do follow Better Call Sukan on all social media platforms and also subscribe also to us as well. And kalau ada story macam ni, macam asal tak cover story macam ni, do let us know and we will definitely call them. And yeah, Better Call Sukan is styled by Forfeit and Kaif, both local apparels. Focus on different kind of sukan. Korang nak buat jersey ke, nak buat apa ke, hoodie ke, apa ke, windbreaker, boleh je, mereka boleh buat. For Kaif, more on futsal and football. Ada stocking, ada flip-flops, ada futsal shoes. Just check them social media. That is Forfeit, FORFIT.my on social media, and for Kaif, QYVE. Check them out. Thank you so much to you guys also, and thank you to the guest host. And last words from you before we wrap up. Nothing much. Thank you for having me here, Arif, my long friend, and thank you to you too, Ash. Kita pernah jumpa kan? So we are in the common ground, I think. Thank you. Harapan tak banyak, just harap orang lebih kenal teater more. Yes. And thank you for this platform, for bringing these matters ataupun this project untuk ditengahkan kepada orang ramai untuk melihat lah. Thank you so much. Alright, don't forget to watch Budak Bola movie coming out this year also. And also if you want to watch the theatre, also it's all under Shafiq Shazim. That's about it. I'm gonna wrap the show. My name is Arif Daniel. My name is Ash. And Shafiq Shazim. And we will see you soon. Bye-bye. Audio Plus.